twitezeho byinshi dore ko bafite imigambi ihamye. Twese hamwe nta kabuza tuzatsinda. Iryavuzwe riratashya abasore mu Rwanda bahuje urugwiro. Iryavuzwe riratashya abasore mu Rwanda bahuje urugwiro. Inama nimwe no guharanira impinduka mu banyarwanda. Inama nimwe no guharanira impinduka mu banyarwanda. Bakabana batuje badahiriza umugozi. Reka twongere tubasuhuze banyarwanda banyarwandakazi mwebwe mwese mudukurikiye kandi mukunda ibiganiro byacu kuri radio televiziyo Umurindi, abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu dusanzwe duhuriramo, ndetse namwe mwese mukomeza kuduha ibitekerezo byanyu. Uyu munsi tukaba turi kuwa kane, ni tariki ya 3 Nyakanga umwaka ni 2025. Uyu munsi rero ni umunsi wa nyuma ubanziriza wa munsi w'igitangaza, umunsi wo kwibohora. Tuza kuvugaho muri make, ariko nanone ukaba ubaye umunsi ugira gatatu, ni batari kane wa cya kiruhuko abanyarwanda bahatiwe kwinjiramo. Ikiruhuko mu by'ukuri cyabereye abantu bose urujijo. Turatangiye rero ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, aho turi buze kurebera hamwe umunsi w'ejo wo kwibohora, uko abantu bawubona, ndetse n'iby'ukuri byihishe cyangwa se n'ibindi byaba byinshi inyuma abantu badahishurirwa kuri uriya munsi wo kwibohora. Ndetse mwibuka neza ko ari nawo munsi wo gusozaho cya cyunamo cy'iminsi 100. Tumaze rero no kureba uko amasezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yasinyiwe i Washington DC. Aya masezerano dukunze kuyavugaho cyane, uburyo aboneka mu mboni za bamwe, n'icyo bayavugaho mu buryo butandukanye. Hanyuma turaza no gufata kanya inkuru nyamukuru yacu y'uyu munsi, n'ibaruwa abagize amashyaka ya opposition nyarwanda ndetse n'imiryango ya societe civile bagera kuri 12, imiryango n'amashyaka bigera kuri 12 bishyize hamwe bandikira ibaruwa Perezida Donald Trump. Turaza kureba ikiri muri iyo baruwa. Banyarwanda banyarwandakazi rero, reka wenda duhere kuri iyo baruwa, kuko mu by'ukuri niyo nkuru nyamukuru nk'uko nari maze kubibabwira. Iyi baruwa ikaba yandikiwe Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amashyaka ya opposition nyarwanda ndetse n'imiryango ya societe civile. Bose hamwe bakaba ari abayobozi biteranyije bagera kuri 12 bandikiye ibaruwa nyine Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basaba ifungurwa rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Basabye ko Perezida Trump yakoresha ubushobozi bwe asaba irekurwa ryihuse kandi ridashingiye ku mashyirahamwe ya Madame Victoire Ingabire Umuhoza, umuyobozi wa Dalfa Umurinzi uherutse kongera gufungwa azira ngo impamvu bashinja ko arizo ubutegetsi bwikiza, arizo gushaka kwikiza ubutegetsi, guhirika ubutegetsi, ari nabwo atavuga rumwe nabwo. Kandi iyi baruwa ikaba isaba gufatira ibihano abayobozi b'u Rwanda. Kuri iyi ngingo basabye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatira ibihano abayobozi b'u Rwanda bashinjwa kwica uburenganzira bwa muntu, nkana gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kugaba ibitero cyangwa se guteza umutekano muke mu karere nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Banasabye ndetse ko ibyo bihano byakongerwa kubo mu nzego z'ubucamanza, igisirikare n'inzego z'ubutasi ziba zikorana n'ubutegetsi mu Rwanda. Ikindi basabye muri iriya baruwa ni uguhuza imfashanyo
n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Kuri iyi ngingo barasaba ko leta ya Amerika ku mfashanyo cyangwa se ubufatanye n'u Rwanda biba bifitanye isano n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, harimo no ku ifungurwa ry'abanyapolitike, gufungura urubuga rwa demokarasi, abantu bakaba bafungura bakanandikisha amashyaka yabo, bagakora ibikorwa bya politike mu Rwanda ku buryo bwisanzuye. Muri ibaruwa kandi barasaba kunga Perezida Kagame n'abatavuga rumwe nawe. Aha ni kuri iyi ngingo nanone basaba ko ko Amerika iyobowe na Perezida Donald Trump yabera umuhuza mu biganiro by'amahoro hagati ya Perezida Kagame n'abatavuga rumwe nawe, barimo amashyaka ya opposition, umutwe wa FDLR bakunze kuvuga buri gihe, n'indi mitwe yaba yitwaje intwaro igamije nyine guhindura ibintu mu gihugu cy'u Rwanda. Gushyigikira, iyi n'indi ngingo basaba, gushyigikira inzibacyuho ituje mu Rwanda. Aba bayobozi b'amashyaka ya opposition ndetse n'imiryango ya societe civile bagera kuri 12 bishyize hamwe barasaba ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyigikira inzibacyuho y'amahoro, icyo bise transition pacifique mu Rwanda, ishingiye ku masezerano mpuzamahanga, kugira ngo hirindwe intambara n'imvururu kandi hatangwe amahitamo mashya adashingiye ku ntambara. Nagira ngo wenda turebe iyi baruwa nubwo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, ariko ndagerageza kugenda nyisemuramo gakeya, aho itangira igira iti: Attention to Donald J. Trump, 47th President of the United States of America, the White House, 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., 2500 USA. Iriya nyine ni adresse ibarizwaho la Maison Blanche cyangwa se Presidence ya Amerika. Iyi baruwa rero ikaba yanditswe kuri uyu munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Hanyuma impamvu ikaba political repression in Rwanda, persistence insecurity in the DRC, and the urgent request for the release of Mrs. Victoire Ingabire Umuhoza. Mu mpamvu yabo barimo baravuga ngo ihutazwa mu rwego rwa politike mu Rwanda, persistent insecurity in the DRC, ngo umutekano muke uhoraho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, and the urgent request for the release of Mrs. Victoire Ingabire Umuhoza, ngo kandi bakanasaba kurekurwa ku buryo bwihutirwa Madamu Victoire Ingabire Umuhoza. Ibaruwa igatangira igira iti: Excellency Mr. President, we, representative of Rwanda opposition parties and civil society organization, address this letter to you with respect and gratitude to salute your effort in favor of peace in the Great Lakes region, and to alert you to the escalating gross violation of human rights in Rwanda. Iyi nteruro iravuga ngo twebwe abagize opposition nyarwanda n'amashyaka ya societe n'imiryango ya societe civile, tukwandikiye iyi baruwa mu cyubahiro kandi nishimwe, cyane cyane ku muhate na ushyira mu kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, kandi tunakumenyesha, tunagukebura
ku byerekeranye n'ubwiyongere cyangwa se kurushaho gukabya kuvogera uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda. Bakomeza bati the systematic repression of independent media, regime critics and opposition parties in Rwanda is today one of the root cause of the violence and persistence instability. Baravuga ngo uburyo buri systematique bwo guhonyora cyangwa se kuburabuza ibinyamakuru byigenga cyangwa se uwo ari we wese unenga ubuyobozi n'amashyaka ya opposition ya politike mu Rwanda kuri uyu munsi ni bimwe mu mpamvu muzi z'imvururu zihoraho in the east mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma bagakomeza indi paragraph iravuga ngo under your presidency the United States has been a strong and independent voice for oppressed people. Mu gihe cy'ubuyobozi bwawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaye ijwi rikomeye rivugira abantu bakandamizwa. Your action have broken complicity, silence, revealed the true roots of conflict and reaffirmed the right of the nations to live in freedom. Ngo ibikorwa byawe byahagaritse complicité ni nko ubufatanyacyaha mu guceceka, kandi byagaragaje koko umuzi nyakuri w'amakimbirane, byerekana n'uburenganzira bw'ibihugu no kubaho mu bwisanzure. Barakomeza bati today we appeal to you to intervene in favor of the immediate and unconditional release of Mrs. Victoire Ingabire Umuhoza, a political prisoner and a symbol of the peaceful struggle for democracy in Rwanda and peace in the region. Ngo kuri uyu munsi turongera kugutakambira ngo winjire mu kibazo cyo kurengera ubuzima cyo kubohoza mu buryo bwihuse kandi buzira andi mananiza Madame Victoire Ingabire Umuhoza, umunyapolitiki ufunzwe akaba n'ikimenyetso cyangwa se ikirango cyo peaceful struggle, ni nko kuvuga icyo guhangana mu buryo bw'amahoro hagamijwe demokarasi mu Rwanda ndetse n'amahoro mu karere. On June 20th, 2025, while responding to a summons to testify in a political trial, Mrs. Umuhoza was arbitrarily arrested. Ngo ku itariki 20 Kamena mwaka wa 2025, ngo mu gihe yitabaga convocation cyangwa se ihamagaza kugira ngo atange ubuhamya ngo mu rubanza rwa politike, Madame Umuhoza was arbitrary, ngo yafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko.
bagakomeza bati this arrest took place against a backdrop of persistent intimidation. Ngo uku gufungwa cyangwa se guhagarikwa ngo kwabaye ngo ndetse havanzemo n'iterabwoba. Mrs. Umuhoza had been unjustly sentenced in 2012 to 15 years in prison, conditionally released in 2018, and since then placed under a form of administrative probation, restricting her from leaving the country and infringing of her fundamental freedom. Ngo mu mwaka w'ibihumbi 2012 ngo yakatiwe imyaka 15 y'igifungo, ngo nyuma aza kurekurwa, ariko ngo ahabwa amabwiriza yo kutava mu gihugu, ashyirwa cyo mu kato, ngo ibyo bikaba byaramubuzaga uburenganzira bwe bw'ibanze. Barakomeza bati what makes this arrest all the more cruel is that Mrs. Umuhoza was only a few weeks away from the official end of her probationary period. Ngo ikintu kirushaho gukabya kwerekana ko uku kumufunga bivanze n'ubugome bukabije, ngo nuko Madamu Umuhoza yari asigaje ibyumweru bikeya kugira ngo asohoke nyine muri kiriya gifungo kimeze nkaho ari ugufungishwa ijisho. Ngo she was finally about to regain her full freedom and reunite with her family. Ngo yarasigaje iminsi mike cyane kugira ngo asubirane uburenganzira bwe busesuye, ngo abe noneho yakongera guhura n'umuryango we nyuma y'imyaka 15 yo guhungetwa mu buryo bitirira ubutabera no gufungwa mu buryo under surveillance, no gufungwa mu buryo bukontrolowe cyane, ngo bwakozwe na regime ya Kagame. Indi rero igaragara muri iyi baruwa iravuga ngo dictatorship in Rwanda and war in the DRC. Iravuga ko byerekeranye nyine n'ubutegetsi bw'igitugu ndetse n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri iyi paragraphe baratangira bavuga ngo Your Excellency, you are one of the few international leaders to have recognized that the real cause of the war in the Eastern DRC lies in the Rwandan regime's policy of expansionism, aggression, and diversion. Ngo nyakubahwa niwe wenyine mu bayobozi ku rwego mpuzamahanga waba waramenye, waravumbuye ko impamvu nyamukuru, impamvu y'ukuri y'intambara muri Repubulika mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu biganza by'ubutegetsi bw'u Rwanda, muri za polisi zabwo cyangwa se mu bushake bwarwo bwo gushaka kwagura igihugu no gushotora abaturanyi. The Rwanda Patriotic Front, in power since 1994, has built a system based on fear, imposed silence, and the elimination of dissenting voices. Ngo ku ntwaro ya cyangwa se ku butegetsi bwa Rwanda bwa FPR, ngo kuva muri 1994
ngo biyubakiye sisiteme ishingiye ku iterabwoba no gucecekesha abantu ndetse no kubaburiza irengero kugira ngo batabumbura umunwa ngo babe bavuga. Barakomeza bati this system exports instability to the Congo to mask its own internal failure and perpetuate its absolute hold. Ngo iyi systeme kandi yambukana ibyo ngibyo iyo terabwoba muri Congo ngo kugira ngo itwikire cyangwa se ihishire ukunanirwa kwayo ndetse no guhutaza bihoraho abenegihugu. There will be no lasting peace in the DRC as long as Rwanda remain a close dictatorship. Repression within Rwanda fuels violence beyond its border. Ngo nta na rimwe hazabaho amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo igihe cyose u Rwanda ruzaba rukiri kuri rukiri yobowe na buriya butegetsi bw'iterabwoba ngo buzana iterabwoba mu Rwanda kandi bukanarikongeza hirya y'imipaka, hanze y'imipaka yarwo. Barakomeza ati Excellency Mr. President, we would like to humbly request the following. But nyakubahwa Perezida, twifuzaga kubasaba mu bwicishe bugufi kubasaba ibi bikurikira. Your intervention to demand the immediate and unconditional release of Mrs. Muhoza. Ngo ko mwasaba ko Madame Victoire Umuhoza afungurwa mu buryo butarimo amananiza. Hanyuma aka kabiri karavuga ngo to strengthen targeted sanctions against Rwandan officials implicated in human rights violation. Ngo kandi mugakaza umurego mu bihano bigomba guhabwa abategetsi b'u Rwanda bivanze mu kintu cyose gihutaza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ngo harimo gucecekesha abanyapolitike, ngo ubushotozi bwa gisirikare mu karere. Hanyuma ngo ibi bihano kandi bikaramburwa regime y'imfatanyacyaha mu butabera, mu bucamanza ndetse no mu bashinzwe gushyiraho amabwiriza ya politike ndetse no mu gisirikari cy'u Rwanda. Aka gatatu karavuga ngo to make any aid or partnership with Rwanda conditional on respect for human rights, the release of political prisoners and democratic openness. Ngo tukabasaba kandi ko ubufatanye ubwo aribwo bwose mwagirana n'u Rwanda mwabaha condition yuko bagomba kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bakarekura imfungwa za politike kandi bagafungura urubuga rwa demokarasi. Aka kane karavuga ngo USA to mediate peace talks between Kagame and his opponent, including the FDLR and opposition political parties. Ngo turasaba kandi Amerika ko yaba umuhuza w'ibiganiro mu mahoro hagati ya Perezida Kagame n'abatavuga rumwe nawe, ngo harimo FDLR ndetse
nta opposition n'amashyaka ya opposition. Aka gatanu karavuga ngo to support a peaceful transition in Rwanda backed by international guarantees in order to prevent cycles of violence and offer credible alternative to war. Ngo mukafasha kandi mugashyigikira uguhererekanya ubutegetsi mu mahoro mu gihugu cy'u Rwanda, ngo bishyigikiwe na garanti sinabona ukuntu umuntu yabyita, garanti mu rwego mpuzamahanga, ngo kugira ngo hirindwe za violence cyangwa se iterabwoba cyangwa imvururu zashobora kuvuka, ngo kandi bigahesha icyizere icy'ubundi buryo bushoboka butari imirwano cyangwa se intambara. Hanyuma bagasoza bagira ati ngo we sincerely thank you for your attention to this appeal. Ngo turagushimira byimazeyo ngo kuba wumvishe ubu busabe bwacu. Hanyuma hepfo hakavuga ngo signed by, niko kuvuga ngo hashyizweho umukono na hari uwitwa Bwana Bernard Murigande, akaba umuhuzabikorwa wa Rwanda Evangelical for Peace and Justice. Ni ukuvuga ni umuhuzabikorwa w'ivugabutumwa nyarwanda ribwiriza amahoro n'ubutabera. Hanyuma undi wasizeho umukono ni Madame Chantal Mutesi Mutega, akaba umuyobozi wa CNRD FLN, nibaza kwiri ari ishyaka. Hanyuma Revera Christine Coleman, presida wa MRD, naryo ni ishyaka ya politiki. Bwana Celestin Muhindura, interim president, RAF president RNF. Murumva hari amagambo amwe y'impine ntazi, ariko amazina murayumva. Hanyuma Bwana Frank Ntwari, chairman wa RNC. Honorable Jean-Marie Ndagijimana, umuvugizi w'urwego rw'abubatsi biteme rihuza abanyarwanda. Bwana John Matabaro, akaba umuhuzabikorwa wa Unity Council. Madame Nadine Kasinge, akaba umuyobozi wa Ishema Party. Bwana Norma Ishimwe, akaba presida wa Jambo ASBL, umuryango udaharanira inyungu witwa Jambo. Hanyuma hakaba Pacifique Twihangane, akaba ari umuhuzabikorwa wa RMM. Hanyuma na Olivier Musabe, akaba umuhuzabikorwa wa UDM. Ngabo rero abanyarwanda 12 bashyize umukono kuri ibaruwa yandikiwe Perezida Donald Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamusaba kugira ngo agire ubufasha atanga, cyane cyane kukurekura Madame Victoire Ingabire Umuhoza, wafunzwe ku itariki 19, ku itariki 20, kongera ngo ku itariki 19 yari yagiye kwitaba z'ukwezi gushize kwa Kamena umwaka w'2025. Reka rero dukomeze banyarwandakazi, tuvuye kuri iyi baruwa. Ubu turi umunsi umwe gato mbere ya tariki yitwa iyo kwibohora. Ndagira ngo twibuke n'uruhare rwa Kagame na FPR mu mahano ya genocide, kubera ko
iyo bavuga umunsi wo kwibohora bavuga ko mu by'ukuri ari bo ngo bahagaritse ariya mahano, nyamara tukaba dufite ubuhamya bw'abantu bari hafi bemeza ko Kagame Paul perezida w'igihugu w'uyu munsi ndetse n'ishyaka rye rya FPR Inkotanyi bagize uruhare mu cyo bo bita amahano bahagaritse. Uyu munsi turumva ubuhamya bwa bwana James Munyandinda, akaba ari umwe mu batanze ubuhamya ku ruhare rwa FPR Inkotanyi muri jenoside, ndetse akanerekana ko kwica abatutsi byari umugambi bwite wa perezida Paul Kagame na Kabarebe ndetse na General Kayonga. James Munyandinda atubwira ko ikiswe umunsi wo kwibohora ari umunsi Kagame yahisemo ko ubwicanyi busubikwa. Munyumve neza, busubikwa, ntabwo ari kuvuga ngo buhagarara, busubikwa kuko yari abifitemo uruhare kandi abifitiye ubushobozi. Reka twumve bwana James Munyandinda kandi twibuke ibyabaye muri kiriya gihe, ari nabwo twibuka nyine kuri uyu munsi batubwira ko ari uwo kwibohoza ku nshuro ya 31. Nagira ngo twumve bwana James Munyandinda. Ubuhamya bwe ni ubuhamya burambuye, tubwumve tuburangirize hanyuma turakomeza. Hariho ubushobozi bwo kuba niyo jenoside no guhagarara byarashobokaga, interahamwe zikarekeraho kwica abatutsi bicwaga muri 1994, kuko kwicwa kw'abatutsi byari mu mugambi wa Kagame. Yari yaramaze kohereza abakomando bitwara bivuze inshuro nyinshi bacengera mu nterahamwe, ku buryo nta control interahamwe zari zifite, ubuyobozi bw'interahamwe bwari bufite kubuza interahamwe kwica, kuko muri zo harimo abandi bantu bafite indi command ituruka kwa Kagame na Kabarebe na Kayonga. Urabibona bivuze iki? Bivuze yuko nta buryo kurikiraho kwica abatutsi byari gushoboka, harimo uruhande rwicaga rudakontororwa na Kajuga Robert. Nicyo nshaka kuvuga, rudakontororwa n'ubuyobozi bw'interahamwe. Ikindi, Kagame yabujije ibi, ndagira ngo abanyarwanda babyumve, baba abatutsi baba abahutu, kugira ngo bamenye ninde mwanzi w'u Rwanda. Babyumva giye kugeza uyu munsi nemera yuko nta munyarwanda umuhutu cyangwa umututsi w'umwanzi w'u Rwanda, ariko Kagame by'umwihariko ni umwanzi w'abanyarwanda kabumbu. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko nyuma yo kwica interahamwe kwica abatutsi, Kagame atajya abwira abantu yuko yakoresheje abakomando gutsembatsemba abahutu mu gihugu cyose. Urabibona ngo yibutse abantu yuko batunyuzwaga amanama barobanuwe mu makambi yari mu gihugu imbere, byo twitaga internally displaced camps, aho abahutu n'abatutsi babaga ari benshi, bagatoranyamo abahutu bakajya kubica. Ibirazwi, biri kuri record, sijya bivuze jye n'abasirikare bagenzi banjye benshi babitanzeho ubuhamya kuri Radio Nyabutatu. So icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko uyu munsi dusigaje iminsi mbarwa dutangire tujye mu kwibuka. Turibuka bande? Turibuka abatutsi baguye muri jenoside. Mu bibukwa nta muhutu urimo wibukwa, mubyumve neza. Mu gihe nanone amagufa y'abahutu bishwe mu gihugu hose n'amagufa y'abatutsi mu mwaka w'2000 Kagame akoresheje yabaringa ye ngo ni ibuka, batangiye guterura ya magufa bayashyira mu nzibutso hirya no hino mu gihugu. Ndagira ngo abanyarwanda byumve neza yuko dufite evidence, dufite ubuhamya bw'abasike batandukanye babizi banabihagazeho ko ku Gisozi n'izindi nzibutso zose mu gihugu ari amagufwa Kagame agenda agashyiraho indabyo, abazi neza ko ashyize indabyo ku magufwa y'abahutu n'ay'abatutsi, iyo we ashaka ko yose
we ubwe Kagame yabatije ko ari amagufa y'abatutsi gusa ni ukuvuga ngo nta muntu ugeze upfa, nta magufa y'umuntu ari muri ziriya nzibutso. niko Kagame ashaka ko abanyarwanda babifata banabyemera gutyo. Ntabwo tuzabyemera. Ibi nongeye mbibwira abanyarwanda, ndabibwira abatutsi n'abahutu, ugabye igitero ku batutsi abakigabye ku bahutu, ugabye igitero ku bahutu abakigabye ku batutsi. Niyo mpamvu muri 1994 imbyibutse urubyiruko ruriho uyu munsi, abahutu benshi bishwe kubera guhangana n'interahamwe banga ko abatutsi bicwa. Abahutu benshi bishwe kubera guhisha abatutsi. Abahutu benshi bishwe kubera kwanga amarorerwa interahamwe zakoreraga abatutsi. Ibi Kagame ntashaka kubivuga. Kagame ashagaragaza yuko abahutu bose ari interahamwe. Ibi ni mbisubiremo nsubiye ku ndirimbo y'umuvandimwe umutagatifu Kizito Mihigo yaririmbye, iyo na Guillaume yakomojeho. Jenoside ni umusaraba ku Rwanda mu gihe cyose. Ukuri kuri nyuma ya jenoside leta iriho idashaka ko kujya ahagaragara, kuko ntabwo kugeza uyu munsi dushobora kwemera Kagame yuko azakomeza gufata abahutu ngo abagire interahamwe, kuko niko abishaka, ngo afate abatutsi bo yisha akanicisha bamwe abagire ibikoresho byo kugira ngo abagire ababibemo ko abahutu ari abanzi babo. Iki buri mututsi agomba kucyanga. Ni mwibaze banyarwanda impamvu Kabarebe ahaguruka atumwe na Kagame akajya kubana ba ARG bacitse ku icumu bagizwe imfubyi na Kagame n'ibikorwa bya Kagame by'iterabwoba byo kwica Perezida Habyarimana. Bagizwe imfubyi bamwe n'abakomando Kagame yohereje gufata intera kwica ababyeyi babo. Kabarebe bakababwira bati nimumenye ko umwanzi arimo kwiyoroganiza. Umwanzi ni urubyiruko rw'abahutu. Abahutu bose bakitwa ko ngo ari interahamwe. Abahutu bose bakitwa ingengabitekerezo ya jenoside. Ibi bintu buri muntu utagomba kubirwanya, yivuye inyuma. Icyo nshaka kuvuga hano ni iki? Ni gute Kabarebe akwirakwiza ahembera ingengabitekerezo ya jenoside nk'iyo mu bana, Kagame akamugororera umucikacumu, yabwiriza amahoro, yabwiriza urukundo, yabwiriza kubabarirana, yabwiriza kwibuka abanyarwanda bose batavanguwe, agahembwa kwicwa. Ni mwumve yuko Kagame umuntu wese ufite ibitekerezo byiza n'ibya Kizito Mihigo byunga abanyarwanda ntabikeneye. Akeneye umufasha gucamo ibice abanyarwanda. Hari ikintu umuvandimwe yaravuze Guillaume Murere cyuko ngo abantu bagomba kureka kujya mu bintu by'uturere by'amoko byo baturutse, ibintu by'amafuti nk'ibyo bituma Kagame yidegembya. Ariko noneho Kagame we iyo niyo ntwaro ye. Intwaro ye ni ukubona abahutu n'abatutsi bashyamiranye barebana ingwe kugira ngo batagira n'isegonda yo gutekereza ku bugome agejeje ku gihugu cyacu. Iki cyumvikane neza. None ku kindi kibazo wambayije ati umucikacumu ninde? Umucikacumu ni jenoside yakorewe abatutsi. Umucikacumu ninde? Ni ukuvuga zimwe mu mpamvu zituma Kagame yashatse ko yitwa jenoside yakorewe abatutsi nuko nawe yiyumva ko ari umututsi. Bivuze ko nawe ni umucikacumu. Mbere yakorewe abatutsi nawe ni umucikacumu, na mama wa Kagame wari Bugande yari umucikacumu. Ngo nicyo bivuze. Ubwo ni ukuvuga ngo umututsi wari Burundi yacitse ku icumu, wari muri Kongo yacitse ku icumu. Urabibona? Nicyo bivuze. Ni ukuvuga ngo
yashatse kugira ngo agaragarize abatutsi yuko bacitse ku icumu ry'abahutu, kuko ntashaka yuko binumvikana yuko ari icumu wenda abantu baba baragize, ni ukuvuga muri make arashaka yuko habaho iyo continuous conflict hagati y'abahutu n'abatutsi kugira ngo bamare kabiri ku butegetsi. Ariko ukuri ni uko abantu bacitse ku icumu, abo twakwita abacikacumu, ni abantu bose bari mu Rwanda muri 1994 bicwaga, basagutse ku bicwaga, bagize amahirwe yo kuticwa. Icyo nshaka kuvuga, uti gute urugero nshaka gutanga hano ni abatutsi bari mu Rwanda baribasiwe, bishwe n'interahamwe rwa rubyiruko rwa MRND. Byanguna no kubutsa abantu ni muri izo nterahamwe harimo abatutsi n'abahutu, ariko abahutu aribo benshi, byumvikane, kuko n'uwari kuri izo nterahamwe yari umututsi, birazwi, wari uziyoboye. Ibi Kagame nashaka urubyiruko rubimenya. Kandi izo nterahamwe ntabwo zari zagariye abahutu muri rusange, wari umutwe w'urubyiruko rwa MRND. Abahutu bamwe bari mu mashyaka atandukanye, aya PSD, aya MDR n'aya, ntago bose bari muri MRND. Ibyo tubishyire ku ruhande. Noneho icyo nshaka kuvuga hano ni uko hari abahutu uyu munsi no muri MRND yabanje kuba ishyaka rimwe, wenda ngusobanurire. Ntabwo muri MRND nawo hari harimo abahigwaga. Ntabwo umuntu yavuga ngo umuntu wese wari muri MRND nawe yabaye interahamwe. Ibyo ngibyo byaba ari ikibazo. No muri MRND hari abahigwaga. Urakoze cyane. Ubu buhamya bwa James Munyandinda ni extrait yabwo nahangaha buhagarariye. Gusa mwumvise ahantu mbere yuko haza intervention y'uriya mudamu wamubazaga, mwumvise ko avuga ati ibi ngibi Kagame abyitwaza kugira ngo ashyire urwango hagati y'umuhutu n'umututsi, noneho bikomeze bikururane, noneho bimuha umwanya wo gukomeza kuyoyobora yiyita nyine umucunguzi cyangwa se warokoye abatutsi. Ibi rero abanyarwandakazi nibyo abantu benshi bakomeje kugenda bavuga kandi bagikomeza kuvuga. Ni ngombwa ko ubuhamya nk'ubu, ni ngombwa ko ibiganiro nk'ibi ngibi byongera bikagaruka iyo bagiye kuzana iriya minsi mikuru yabo, navuga ngo ni yo kwigaragaza mu gihe birengagiza mabi bakoreye u Rwanda n'abanyarwanda. Hagati aho ngaho ku munsi w'ejo nabonye batubwira ko Kagame ashobora noneho kuzapfufunuka iyo yari yipfunitse, akaza ngo kugirana ikiganiro n'abanyamakuru. Details z'ikiganiro twamaze kuzibona, ahasigaye koko turategereza turebe, noneho tuzashake n'abantu badufasha kugira ngo dusesengure ikintu kireme yaba yavuze muri ibyo biganiro bye, cyane cyane ko uyu mugabo tuzi ko yaramaze igihe ataboneka, ndetse akaba no muri crise ikomeye cyane kubera iriya masezerano ya hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amasezerano mu by'ukuri yasimwe ku gitutu kubera ko ku bwa Kagame nta na rimwe yigeze yemera ko ahohotera uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akoresheje ingabo za RDF avanga mu mutwe wa M23 yishyiriyeho, hanyuma akanasahura ubukungu bwo mu nda y'isi y'igihugu cya Kongo. Reka dukomeze. Noneho nagira ngo dukomereze, mbabarire ndacyafite uburwayi ariko ndagerageza guhatiriza nyine kugira ngo dukomeze momentum, dukomeze umurego twari turiho. Reka noneho dukomereze noneho
ku cyerekeranye n'ariya masezerano yasinwe kuwa gatanu itariki 27 Kamena umwaka wa 2025 hagati ya Repubulika y'u Rwanda na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba barasinyiye i Washington DC imbere ya Secrétaire d'État ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio, ndetse n'umujyanama wa perezida wa Amerika ushinzwe ibibazo muri Afurika bwana Bulos Masad, ndetse amasezerano akaza kwakirwa na perezida Donald Trump. Ibyo mwarabibonye twanabiganiriyeho kenshi. Noneho rero turibaza tuti abantu banyuranye baragenda bavuga iki kubyerekeranye n'ayo masezerano. Abantu bamwe baragira bati mu by'ukuri ese amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora mu by'ukuri kuzana amahoro mu karere nk'uko tubyiteze? Mu ncamake wenda y'aya masezerano tugarukeho kuri ncamake y'aya masezerano y'intambara yo guhagarika intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho u Rwanda mu mugambi warwo wo kuyogoza akarere kose k'ibiyaga bigari by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, ingabo za Kagame RDF zagiye zishinga imitwe yitwara gisirikare itandukanye bagamije kuyogoza akarere mu izina ry'iyo mitwe. Bavuga ko ari imitwe ya bene gihugu iharanira uburenganzira bwayo ngo yaba yarabujijwe mu bihugu byabo. Muri Kongo RDF yagiye ishingayo imitwe itandukanye, ariko muri kino kiganiro turibanda ku bikorwa by'umutwe wa M23 wazengereje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. RDF yita M23 ivuga ko M23 ngo ari abaturage ba Kongo baharanira uburenganzira bwabo by'umwihariko ngo bo mu bwoko bw'abatutsi. Aha wakwibaza ngo Kongo ituwe n'amoko asaga 400 kubera iki ubwo bwoko bwonyine ari bwo bavuga ko buhohoterwa mu bwoko 400 burenga? Mu by'ukuri rero ubwoko bw'abatutsi ntacyo bapfa n'ubundi bwoko bw'abanyekongo usibye leta ya FPR ibigamije kubakoresha mu nyungu zayo bwite zo gusahura umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero bigatuma bamwe muri ubwo bwoko bashobora guhohoterwa na bagenzi babo babaziza kuba nyirabayazana w'intambara yayogoje uburasirazuba bwa Kongo, ikaba imaze gutwara ubuzima bw'abantu barenga miliyoni 15 ziruta kure abaturage bose b'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'izindi miliyoni nyinshi zakuwe mu byabo n'intambara, tutibagiwe umutungo wa Kongo usahurwa buri munsi ndetse n'ibikorwa remezo bigenda byangizwa. Tukiri ku mitwe yashinzwe na leta y'u Rwanda, twavuga nanone Red Tabara yo mu Burundi. Uyu nawo ukaba wari umutwe wa Red Tabara washinzwe na leta y'u Rwanda nyuma yaho bagerageje guhirika ubutegetsi mu Burundi bikabananira, hanyuma abari bihishe inyuma y'uwo bugizi bwa nabi bagahungira mu gihugu cy'u Rwanda kwa bashebuja bari babahaye iyo mission, bari bayobowe na General Niyombare. Ubu akaba acumbikiwe mu cyubahiro i Kigali. Uyu mutwe rero ukaba ugamije kwifashisha gukuraho ubutegetsi bwa Gitega mu izina ry'abo Barundi bake batoranijwe mu kwifashishwa guhungabanya umutekano w'u Burundi hagamijwe guhirika ubutegetsi buriho, hagashyirwaho ubutegetsi bukorera mu nyungu za Kigali.
iyi mitwe rero yose ikaba ikorera muri Congo, yaba Red Tabara ndetse na M23, yombi iyobowe na RDF. Iyi RDF ikaba ariyo muterankunga mukuru w'iyo mitwe yombi. Mbibutse ko ku munsi w'ejo twanababwiye ko impuguke za Nations Unies zashize raporo ahagaragara ko u Rwanda mu by'ukuri arirwo rushinzwe komantoma ya M23 kandi rukayiha ubufasha ubwo aribwo bwose. Tugarutse rero ku ntambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Congo, RDF M23 yatangiye igaba ibitero muri Congo ivuga ko iharanira uburenganzira bw'abatutsi bicwa muri Congo, ariko wabibaza u Rwanda rwo rukavuga ko ikibazo ari Congo nayo icumbikiye umutwe wa FDLR, ivuga ko ari umutwe wa basize bahekuye u Rwanda. RDF ikaba yarakomeje guhakana ko bari muri Congo, gusa nubwo bakomeza guhakana ibyo imiryango mpuzamahanga itandukanye harimo ndetse na Nations Unies cyangwa se umuryango w'abibumbye bagiye basohora raporo zitandukanye zigaragaza neza ko ingabo z'u Rwanda arizo zikomeje guhungabanya umutekano wa Congo, usibye n'amahaporo kandi mpuzamahanga agenda abigarukaho kenshi na kenshi. N'abanyarwanda ubwabo barabizi ko ngo ingabo z'u Rwanda arizo ziri muri Congo. Ibi rero bikaba bigaragazwa n'imibare y'abasirikare ba RDF itagira ingano, ihora ishingurwa mu marimbi ya gisirikare i Kigali, ukibaza abasirikare b'u Rwanda bapfa ku bwinshi kandi nta ntambara iri mu gihugu, kandi bagahakana ko batari muri Congo. Ugasanga niya kinamico ya leta ya Kigali ihoramo ibeshya abanyarwanda, igira ngo niko izakomeza kubeshya n'amahanga abarusha ubumenyi n'ubushobozi ku bijyanye n'ubutasi mu bya gisirikare. Gusa burya koko iminsi y'igisambo iba myinshi igahigwa n'umwe, mu gihe RDF yakomeje guhakana ibyo gukomeza kuroha abana b'u Rwanda muri Congo. None bibaye akawa mugani ugira uti ubwenge bwari bwiza iyo butaza kumenywa na benshi. None amaherezo y'ikinyoma cya RDF muri Congo yashyizweho akadomo ejo bundi kuwa gatanu ku itariki 27 z'ukwezi kwa Kamena uyu mwaka w'2025, aho Congo n'u Rwanda biyemeje gusinya amasezerano y'amahoro yo guhagarika intambara ku mpande zombi. Aha buri wese ngira ngo nawe bitateye kwibaza niba u Rwanda ruzongera kuvuga ko rutari muri Congo. Gusa gusinya ni kimwe, no kubishyira mu bikorwa ni ikindi, cyane cyane ko u Rwanda rwamaze kubona ko ari amasezerano nta nyungu na nke ruyafitemo. U Rwanda na Congo bashyize umukono ku masezerano y'amahoro agamije kurangiza intambara imyaka igera hafi kuri 30 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bukungahaye ku mabuye y'agaciro. Harimo rero intambara yatangiye mu mpera z'umwaka 2021 hagati y'umutwe w'inyeshyamba za RDF M23 n'ingabo z'icyo gihugu. Ayo masezerano ayobowe na Amerika ashyirwaho umukono kuwa gatanu i Washington hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda Olivier Nduhungirehe n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Therese Kayikwamba Wagner. Inyandiko ikubiye muri ayo masezerano ivuga ko ahita atangira kubahirizwa. Perezida Trump yavuze ko uyu munsi urugomo no gusenya birangiye, n'akarere kose gatangiye icyiciro gishya cy'icyizere. Nibiki rero umuntu yavuga ko bikumiye muri ariya masezerano? N'amasezerano akubiye mu ngingo nkuru 9 arizo kutavogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'ubw'u Rwanda no kubuza imirwano. Aka kabiri
guhagarika kuvana ingabo mu bikorwa, kwamburwa intwaro, kwakira imitwe yitwara gisirikare itari iya leta habanjije kugira ibisabwa, gushyiraho uburyo buhuriweho bw'ubugenzuzi bw'umutekano hagamijwe kurandura umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda no guhagarika ubufasha bwose bwa leta kuri uwo mutwe n'indi mitwe ifitanye isano nawo, gucyura impunzi no gusubiza mu byabo abahungiye imbere mu gihugu no korohereza imiryango itabara imbabare mu bikorwa byayo bihagarikiwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gushyigikira ibikorwa by'ubutumwa bwa MONUSCO harimo no kwiyemeza ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro 2773. Uyu ni wa mwanzuro w'akanama gashinzwe umutekano n'amahoro ka Nations Unies cyangwa ku muryango w'abibumbye. Uyu mwanzuro muribuka ko twababwiye ko senateri witwa Evode Uwizeyimana uyu mwanzuro ngo atawemera. Hari kandi gahunda ku byerekeranye n'uriya mwanzuro rugikomeza w'akanama k'umutekano ka Nations Unies narimo uko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 igahagarika imirwano ikava no mu bice yafashe n'u Rwanda rukareka kuyifasha. Hanyuma hagakurikiraho gahunda y'ubuhahirane mu bukungu irimo no gukorera mu mucyo kurushaho mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Hanyuma hakaba ishyirwaho ry'akanama k'ubugenzuzi bwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano no gukemura ibibazo bishobora kuvuka, kagizwe n'umuhuza wa AU cyangwa se wa OUA, Katari na Amerika. Ibiteganywa bya nyuma birimo nko kuba aya masezerano azakomeza kugeza igihe kitazwi ndetse ko ashobora guseswa n'uruhande rumwe muri izi mpande zombi, u Rwanda cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uruwo ruhande rukaba rubanje kumenyesha urundi mbere y'amezi 6. Hakaba kandi no kuba aya masezerano atangira kubahirizwa ako kanya, ni ukuvuga kuwa gatanu cyashize akimara gushyirwaho umukono. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner ubwo bashyiraga umukono ku masezerano y'amahoro muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika imbere ya Minisitiri Marco Rubio. Nyuma Perezida Trump yashyize umukono kwibaruwa atumira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mu nama yo kurangiza isinywa ry'amasezerano yiteze kubera i Washington DC mu kwezi gutaha, ngira ngo nukungu kwa karindwi. Ese koko noneho twibaze aya masezerano azatanga umusaruro yitezweho? Mu ijambo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasabye Perezida Trump ko yazakomeza gutanga ubufasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano, ngo kuko atari rimwe u Rwanda na Kongo basinyana amasezerano y'amahoro. Aha rero Olivier Nduhungirehe akaba yarateguje mu mayeri Perezida Trump ko batarenda kubahiriza aya masezerano y'amahoro ku mpande zombi, kuko bigeze barusahurira mu nduru. Usanga rero nk'abantu dusobanukiwe imikorere ya RDF ko idashobora guhagarika intambara ku bushake, kubera ko ubuzima bwabo ari ukumena amaraso gusa. Iki kikaba ari ikintu bamenyereye, amaraso y'inzirakarengane, hanyuma kwiba no gusahura byo abandi baruhiye nabyo bikaba biri muri style yabo.
Ibi ni amagambo umugaba w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yivugiye ko akazi kabo ari ukurwana. Ati ndasaba abantu bajya badusengera ngo intambara zihagarare, ko iryo sengesho barihagarika. Ati intambara zishize bansezerera mu gisirikare, ati ahubwo mujye mudusengera kugira ngo dukomeze kubona ibiraka by'intambara mu bihugu binini bifite aho kurwanira hisanzuye, kuko u Rwanda ari ruto rudafite aho kurwanira, kuko twagwira abana n'abagore. Aya magambo yose yerekana uburyo leta y'u Rwanda ari leta y'abicanyi babigize umwuga. Niki mu by'ukuri gishobora guhagarika iyi ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Icya mbere ni ugusaba imiryango mpuzamahanga yose guhagarika ubufasha n'indi mikoranire yose n'u Rwanda. Ibi ni bya bindi bita embargo. Gukomeza gusaba ibihugu byafatiye u Rwanda ibihano kubishyira mu bikorwa, ndetse n'ibindi bihugu bitari byarufatira ibihano kubifata vuba byihuse. Icya gatatu ni ugusaba umuryango w'abibumbye l'ONU cyangwa Nations Unies ko yahagarika ubufatanye na RDF bwo kujya kubungabunga amahoro ku isi, kuko RDF ari gashoza ntambara mu karere, ntabwo aribo bajya gucunga amahoro mu bindi bihugu, kandi ariyo yabujije amahoro mu karere. Icya kane ni ugushyiraho urukiko mpanabyaha rushinzwe gukurikirana abantu bose bagize uruhare urwo ari rwo rwose, rwaba uruziguye n'urutaziguye. Ibi byose bikaba byafasha mu guca intege RDF, bityo ikareka ibikorwa byayo by'ubushotoranyi, ivogera ubusugire bw'ibindi bihugu uko yishakiye. Murumva rero abanyarwandakazi, haracyari urugendo rurerure, ariko ikiza nuko abazi RDF cyangwa se abanyarwanda bazi igishobora kuba cyakorwa, noneho rero bakaba basaba ko cyashyirwa mu bikorwa. Ikindi mwumvise nanone kuri iriya baruwa abayobozi b'amashyaka ya opposition ndetse n'imiryango ya societe civile, mwumvishe nabo ko bunga muri iri ngiri mu ibaruwa bandikiye Perezida Donald Trump. Reka rero tubitege amaso, ari nako abanyarwandakazi dukomeza kubifuriza rwose, ntabwo ari ukubifuriza umunsi mwiza wo kwibohora, ahubwo ni ukubifuriza kugubwa neza, ni ukubifuriza amahoro, cyane cyane kuri uyu munsi FPR yigaruriye, kugira ngo hatazagira umuntu uhutazwa. Nyabureka akaba yagira ibyo ashinjwa. Murabizi ko kariya aragatsiko k'amabandi nk'uko Evode yabivuze. Ikindi kandi ibyo dukora byose cyangwa se ibyo tuvuga byose, ntago kariya gatsiko k'abagizi ba nabi mu by'ukuri kabyumva, ariko nanone tukaba twizeye ko umunsi utari uyu nguyu amaherezo ibi bintu bizajya ahagaragara, abanyarwanda bakongera bagasubirana ubwigenge muri gakondo yabo. Hagati aho ngaho hari igihe twibaza tuti, iyo umunyarwanda agerageza kuvuga mbese uko yumva no gutanga ibitekerezo bye, bigenda bite? Ahangaha umukurambere Pasiteri Ezra Mpyisi yarabivuze. Reka twongere dutega amatwi y'uyu musaza w'inararibonye, ari nako tubishyira mu bwenge bwacu ko uwo duhanganye atari umuntu ubonetse wese itariki iyo ari yo yose yakwambura ubuzima. Twumve Mzee Mpyisi. Ubu hari umunyarwanda wakoresha ibitekerezo bye, ndahira ko wabikoresha ukaba amahoro. Ukoresheje uko utekereza bakwica. Ukoresheje uko utekereza bakwica.
ariko ndibaza ko tutazakomeza kugendera muri ibyo. Banyarwandakazi, igihe kirageze kugira ngo natwe tujye ahagaragara tuvuge, abatabashije kwivugira ibyanyu nyabureka, aho kugira ngo murisike ubuzima bwanyu, mujye mutwoherereza ubutumwa twebwe tubutangaze. Mbashimira cyane rero, mbifuriza ibihe byiza hano i Pretoria muri Afurika y'Epfo. Nk'uko mubizi musanzwe mubimenyereye, amazina yanjye nitwa Claude Maria Bernardo Tare. Nimureke duhurire no mu biganiro bizakomeza ku munsi w'ejo. Mbifurije ibihe byiza, ishya n'ihirwe, mugira amahoro. Yeah.